Karbi Autonomous Council EMRPU Bangkri Kitom Abang Pu Aphan Kipek. Dipua Hicha Long Flyover Kasalam Ponke APHRC Pen Chikroy Dunde. KSA Thompson Rong Piatum Pen Metanga Sahema Long Pirangkia Mai Kipha. Kadoka weka cinghon kat news kilang arat duana bang pu bang pia pansedami nilihin pen kardom lang pajereglo. Tang tipinya birta ang ton pen arjuik tha. Karbi Autonomous Council EMRPU Bangkri Kitom Abang pu bang pia phan kepek. Arpu kepek tang Bangkri Kitom EMs atuma phan amitanga hoy paching nipon lo. Karbi Autonomous Council along kachari pameji aphan Bangkri Kitom MAC atuma phan EMRPU pek ponsi ang hoy ching nipon lo. Bangkri Kitom MAC atuma EM ang hoy kipekpo laki EM Mangar Singh Timung, EM Amar Singh Tiso, EM Lun Singh Teron, EM Ritesh Inghi, EM Richard Tokbi, EM Prabhat Chandra Taro, EM Sirjo Rangpar, EM Rina Terangpi, EM Kangbura Kiling, EM Diufing Maslai, EM Mukut Mahanta, EM Billy Mahan Khaklari, EM Maduram Lekthi atuma EM ang hoy pangnipon lo. Karbi Autonomous Council pen Dipua Hitia Long Flyover Kasalang Ponke APHRC pen ke Mentunita Chikroidun Tekte. Karbi Autonomous Council pen non Dipua Hiti East Division Office pen Members Hostel along Flyover Kasalang Ponke APHRC pen Chikroidun de. Athema non rong Harpi nok bia kumlin la pen Samson Singh Ingti Park hidotang ahomu pehino set pensi Flyover Kasalam Jipuke Mentuneta APHRC pen Chikroidun Tekte. Reaching effect mo pianta labang alam do kogi nilitumta aprangmen ke talk show long siningye chot la pen dharna long siningye chot ke top pen pi pe pin la pini si pi athema hala east lone west lone DFO office hala that East Division DFO office along pen that council members atuma hostel an that overbridge flyover ka selamji pu la sobang flyover pu selam ge development pu lelo jumesen alonda do joji mene selam pemite alonta do joji mene setala so alam abang kopilo laga ka effect ke doji nilitum APHRC pen ke nilitum oppose lola construction selam nang ni athema no mat ke traffic jam gari ta ong thu pikhang jang wa dai gontai si ni kang hong nang puta kalilang no mat ke hut pen ja ve pin ti gari ta lapoan lapot si lai son no la pen e son bang ke puan yung si ka khoros nang yi pulo tangte ha along ka prik ha phong lang su aroy along phong lang su pulo la kolioni pu ha joki holado nilip consequence along hadak le arjen nei lo dolong silam nang ike tarapung borpung ke dam to wa hadak le silam dam rong tamit la so poisa pen sada kahenu nei sondolang la bangke la so overbridge silam lote hala ilitu o an ining ka thela pe ining ka rong in ke theklongan ta la rong harpi nokbe kumlin hey la pen apart yersu ilitung ke theklongan ta ning dok ning arong la pen kaselam ta karbi tum matha pik pe ji inglong aso tum matha thek pik tum matha si poisa ta khoros osi la selam lo la ke non dip thip chota gali non karjulong ke la sopo dakpen pondet po tu pondet po ha kapre adim tarmane alama pangala pulo kapre adim mesenji mene seta munit tung theklong o edet adim hedi hadak si bidam po ke theklong ne edim lo mati non ke doke
ke thek long nei dim lo along a prek pon mo pote la par thek long le mu chon dim si pon po la pen ke hala samson singing tia par along hala ta dak nangge le dim an ke dak ke commercial value bang ke value dukan ke dak bi si ta ali du elo dak ke commercial value है दी commercial viability पुलो English के लाभांग का विदेश पुला के दुकान नॉन हला stadium anung na tu dukan bi ulo hala dakta bang ke nam ye tum komre पुला के arum poke athi khete bang ajo puber ke do barso bar pita ke do yimeni lai hue dim ke mo phina je plang ni ke la si nilitum la ke kroi dundi pulo la so a flyover ba overbridge non kapit ke claim ji pu dak di puat town ke non ma ke claim nang ni la claim pin pen ili un oi sa yong si do pulo tante one cross un pulo tante ladak traffic jam ka pa with det ja pan ke hala rongbang a klam pen rongbang a klam ke non hada dak bus stoppage po body bus stoppage ada doji hala bus stoppage isi do man hala rong bang aklam adung bang e pupu chutian ala pu chutian ala pu ke juta juno da la rong bang aklam pu hala feel bang rong bang aklam la rong bang aklam pen pu arviana tuta e krong arviana tuta e krong to war jong se ajam ke the selam det lote da ke gari ke traffic jam over that poke lan chot takalila hala rong town achar ke do tum anta ali long ujilang kente hala puta dukan puhar do yelang kente munit tum ali doji hala dak pen university dungan papeli det no I am me pik wala bangke la sinili tum ka suggest la si cm apan pini lo tapi dam lo pen alang li pan than da than lo alang li nang deng dun lo lang po pu si tanang than ke la hello je rong par pi rong be la pen la Samson sing tiap park an ke dak pa wede se along a principle net nelitung ka chini ke labang so akam ke la ke bidikang lim la ke komat ne tu eli puintum te det komat ne tum bidikang lim pen si la ke klem amar itum rat tu ma thakran amar overbridge do potang oi tum ta mohanogor asom pusi ma thadun rong la he seta nili ke New York anta America New York anta overbridge kata ke ong e olema bang overbridge being tum te ni ngota la pen Delhi New Delhi ta hala ke plan vek abang bang overbridge e long ta Jakhong pu ni phai cracer ke parni KSA Thomson rong piat num pen ingdeng trok ke prakethom KSA mahang ke thekar ni ka talon ji aphan ka chisika pothak me thanga sa hemalong pherang ke mai ke pha Non angkileji Jakhong pu ni phai ingkora ICR ni Lamding Road KSA atumpen ingdeng trok ke prakethom ke chok KSA mahang ke thekar ni Dipu Town Hall langkung habialong talon ponpo Kedam tang pharo cracer ke pra phok ke raser ke paning kan pen KSA mahang nang thek pen Karbiang lungarat ahil jumi lapen ning ka chete pen pining surhinira ingkora hini am ingdeng trok ke prakethom KSA mahang ke thek katalon longpo Bangso KSA mahang ke thekarni katalon jiarni Karbi solang doarata hiljumi na kipidun kinaksot lapen mahang ke thekarni katalon RD na kipidun jiaphan alhiaman pen CEM Dr. Tuliram Longhanga phan chophapon Karbi lo chalia song Central Committee pen ke phateng pen kewang aso butak ang tumhan chorolo pen pini niltum jesmet pet laso press meet ke pha bangke non ke bangji taring koi rai si la so cheklo enam tiglo so ani bangke Karbi lo chalia song mahang ke thegani 63rd birth anniversary la so celebration doji la bangke langkung habe ta auditorium hall long sinitum Karbi lo chalia song ban pini ke pathipon pini lang lo polote 1959 pen Karbi lo chalia song amhang nang theglo Karbi solang doarat Karbi akhai tum la so song han kaching hot la so song ban kai ke hirjme do joine si pinian ke 63rd birth anniversary pinian ke tum celebrate long son si la soarni sitame Karbi arat an sitame la soarni la so occasion
misen pen pachoi phan anutin sitame hirjume blessings pitha pasini tum pini nang tuma athenu nije tum pini nitu bangke pini nitu topic and bangke the role of Karbi students for the creation of autonomous state under article 244A of the Indian Constitution la sini tum pini itum ke discussion of topic bang itum thik pon pen antum non pini arnia bangke KSA men phan hiju I KSA men phan kang nek joy I lason penan theklong pini ke committee penan tum ke lason lo committee ke buna itu nonson athek tum ke shooting I thapo lai KSA men pen KSA X tho Y Z tho KSA with that pot tho Z an dolote lai ke bunai thapta do sidang ni litum pini puntung bangke KSA apur kimo chini peme nahi po pini 1959 KSA mahang theglo penang por hutke isia section atum jod lasok Karbi lochalia santum chukiola conference 1985 maningkan pen kala so conference long pensi hemprek hangi pu KSA tum declare der phi isia section isia group tum bangke ini ke kala so phan hemprek hangi polam pe disturb pen RKMS senglo RKMS na phi new KSA halahai ta jaman lo pen isia apor hut 2000 aningkan isia apor hut lata real KSA la sondo se halahai chini pe me pen ke KSA X Y Z lahai kang ne I joy bangke claim leader mission pusing tum pining so bar anniversary celebration se prang pen nil tum anutin pas kami ason claim thap theder ni pusing tum chuning ri bono se KSA ke lage kai keta Karbi khai ki sung along arjab thibi Karbi along ri long part hemprek kang thing ke polong pan hemprek article 244A ateng pen India Constitution along kitab ateng pen hemprek abha de polong pan kache song lage arjab thibi pen pining laso occasion along ke pining itu bangke chief guest la bangke Karbi anglong CM phansi pining itu ge phapon lo alang li non penana kam claim pan alang bori bom lo pena posi alang phan laso occasion ke grace mi phansi alang phansi itum alhi sapo aman kan pining itum hangpon na tum ke KSA apur ki mo chini pe me posi lage la half knowledge pena joni sila hek tum mangel hai committee ka do beta semar pon lo alang tum chini pe me insai pe me nangji pusini pungtum pini isi bangke thek reset tum sitame koso KSA sa homa jong dakhai heda pini koso KSA si jong dakhai ni pusini pungtum jong daklo pulote KSA ga amu pu chipu thai welo athe ahok pe KSA conference pe ang thun wangjir le lang lo pulote KSA ke sivet sita ang bong nane kachiton te pen kumani sengna mongong pen aha KSA chumande hala bangke hala panda kroider hala bangi chok chide si hala hai kang nei choi thap bangke hala tunge kachini ne posing nek choi nang ko hala bangklem de si me posing tum Normalam so for a pan beer tamo ington exina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopi puthot birta lo wang thuiglo ja khongpo ni phai kristir kepar ni por phainar kepra achitima por malom dipwa hitia long kido Rajasthan Sweet House po akulat along inuta bangphu ex ward commissioner Hukleswar be himkechada mamat kene uyahan kelong Pinpur pon me Assam pen angtan beha bepar ke klema men pen Karbi anglong bangpo Karbi anglong along hemret chikimpo Ancho takalisi akaprek asai klempon bompo
Bangakhe si phan sir kep an behak lem bom sita isi ning duk meme alam dak dipua hitike matlo ahem thu ra kro puli pude sita me helo nilo tangte pipot lo pinyarni dipua hitia long sonang man nang koke kitu ki oitong karbiang long ada phan nang pachopo maputa cherok tok ada trompen ning jepong lasi labang suak kula taphan ingsai vek nang ji lapen ke chodam ji atom sitame ar jupame langpame pensi chonang ji puta ke phobe kapang pupen pachini pong Joram sir from breakfast phone pilo ada rodoni di sir ada so breakfast kipi da pumala so hanban aning isi kehin udu che amani liho da kan dak wang iglo amala dak hana difference ni lang hang iglo dan tumana la so hana ni pana pila de amala chulo hola bang chune se kela ni lige wana han panget korik da kela so hana bang korda masini dia pada kena tu politik kan wala man dak tirup lo ma politik nang cipra ida dak lo puno dak nang itu pelong pula dak tu ini aise lo asi la tuma pandang la so bang sodak isi ili tu marwan pen kan pen aku memang ne apnai ni ligi puda malam thigela asi athe la tu muni da doma la so khaningi era ki bubida da joini la tu geklen ke dam ke chop che la ki ni tu jelo ni li masipi ni ge polo ni dami da kan kon komiti lo kon sar di dotan wa thak sa ni li bala so da tu nang pele ken se la tu mata de pin nang hormone gelo tu akamen boy ka ke chu ka ben le hormone ngolo tu lo koda ke chu ni da joini si ni tu na ni da ka che bang tu se la ko mala so pulu chin na koda ro blog na globo ala tu mane li ke batai an ke chu hang ada an lang na li pan ni 5 minit ba la si la tu pene do la so ko si la tu hangwana me do ni ke mata ma ke akenu ba ke la si la tu man ma ke a hop kan sai la tu man sai ke ni tu se ni ke chu ni la so manager ba na li chini ma manager ba ni li chini ni ko thak se ta ni ke da ba na chu ni chu ba ma ni li pon re la si la me pidi ba ni le so ha mi thoda ke lo ma ke ni si ni ke alang tu politik ma ni li han che ba na non hela ni pon da ni di pon 10-15 menit ni li ba ke wala so ha pe no so ha ma insam he la ba na so ke so si ni ke lo asi la so ke so han na me chu ba ke thoda ni ya to lo samela ba ke chu da chu da ko pade ke no ke so si ke lo asi la so buda ka tu man ma ke nale tu press media में la tu man ma ke और फिर कहां से भी नहीं कुछ नहीं जो अच्छा सबसे बोल के लोगों को खिला रहा है बताइएगा इसका आप तो ताजा बोल के लोगों को खिला रहे हैं ना लेकिन अभी जो सांप को पकड़ लिया आप लोगों को लिए अगर इसने नहीं पकड़ा तो कितना लोग ये खा जाने से बीमार भी हो सकते हैं तो आप ये सब तो मालूम होगा ना तो कौन है मैनेजर कौन है उसको मैनेजर बुलाओ जल्दी बुलाओ उसको आपका नाम क्या है नाम क्या है हाँ महेंद्र कुमार itu cedat bikok loh ada si nah nali tu sudah pen ini lason han kamenu ke colong lason follow dulu mah tu bi si pon lo ke ada rum long si cedam tu puluh hotel long si dokok mati mat pon long ke jono ini ke kabeli buat hai dole dia man ke ini ke bok hai do potong bini thong sirma pajara tu bok ke thopran ke nem gue ke thor ke aso ciprek dok cia mati ai cobom lo macam mana bukan waktu itu kalau isi kota apa itu kan tak mai isi kota apa di kok lo di kota ke cun ini lo tenan nan ini lihat ke ada rum lo kon lo ada si colang dam lo jalan dak bangke laki milo bon tu masih lang lider jalan ini nang itu masuk hotel nang kecupan mang bel mak atumi adap tak ba oh ini ajuta artinya sonta dak sila kecu ada pitu kan bangke tang problem ta aviation lo kami ani tentang ke bang ada gumlong da bet kan ada pitu ke bang bang kon to ko nan limen ke ason ting ki den nyong den gaute কি হৈছে ইয়াত ঘটনাটো হৈছে কি ইয়াত ঘটনাটো ইয়াতে হৈছে ডিপুৰ মাছমজিয়াত এখন ৰাজস্থানী সুইট হোম হোটেল এখনত আজি গ্ৰাহকে কমপ্লেইন দিব লগা হৈছে যে তেখেতসকলে মানে খোৱা বস্তুত মানে গৰম দিনৰ কথা গৰম দিনত বস্তুবোৰ বেয়া হৈ যায় সেই গৰম দিনৰ বস্তুবোৰ বেয়া হওঁতে তেখেতসকলে সেই টেঙা
চব্জিবিলাক বনাই ফ্ৰিজত থৈ দিয়ে, সেই ফ্ৰিজত থৈ দিয়া গতিকে কাষ্টমাৰক দিব লগা হৈছে। কাষ্টমাৰক দিব লগা এইটো গতিকে হৈছে তেখেতসকলৰ মানে হোষ্টেলৰ অ'নাৰ হওক বা মেনেজাৰ হওক বা হোটেলৰ যোনখিনি গ্ৰাহক আহে বা হোটেলত কাম কৰা সদস্যসকলে চোৱা চিতা ভালদৰে নকৰাৰ ফলত আজি ডিফুৰ এই মাজমজিয়াৰ ৰাজস্থানী চুইট হোটেলত এনে ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ হৈছে। এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশাসনক আৰু ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইক আজি আমি অৱগত কৰিম আৰু হোটেলখন যে অতি সোনকালে যে বন্ধ কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত তীব্ৰভাৱে আমি কাম কৰিব লাগিব। ডিফু সকলো সংগঠনেই হওক বা সংগঠনৰ লগতে প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত দায়িত্ববোধ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যে যিহেতু এনেকুৱা মানুহ এজনে এখন হোটেলত খাবলৈ আহে, তেখেতসকলৰ দিনটোৰ কাম কষ্টৰ টকা পইচা লৈ আহি সাধাৰণ হওক বা অসাধাৰণ মানুহ আহি হোটেল এখনত খাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পাছতো তেখেতসকলে যে হোটেল এখনৰ ছাৰ্ভিচ কেনেকৈ প্ৰদান কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে মানে কামটো ভালদৰে কৰিব পৰা নাই। সেই গতিকে মানে হোটেলখন অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰশাসনক এই ক্ষেত্ৰত আমি FIR আৰু ফুড ছাপ্লাই অফিচত আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি FIR দাখিল কৰিম। আৰু দেখা গৈছে যে হোটেলখনৰ ভিতৰতে ডাষ্টবিন আছে, কাৰণ হোটেলৰ ভিতৰত ডাষ্টবিন থোৱাটো এইটো ডাষ্টবিন মানুহে কেলৈ থয়, ডাষ্টবিন থয় মানুহে বাহিৰত যে পানী বটল এটা খাইছোঁ ডাষ্টবিনৰ ভিতৰত পেলাব লাগিব বা তামোল এখন খাইছোঁ পিক এটা পেলাবলৈও ডাষ্টবিনটো ইউজ কৰা হয় বা চিপছৰ পেকেট এটা খাইছোঁ তাতো ডাষ্টবিনটো পেলাবলৈ বাহিৰত দৰকাৰ হয়। সেইটো ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে হোটেলখনৰ ভিতৰতে ডাষ্টবিন হওক বা খোৱাৰ প্লেটৰ ডাষ্টবিনৰ কাষতে ৰখা গৈছে আৰু তেখেতসকলক দেখা গৈছে যে খাবলৈ যোনখিনি টেঙা চব্জিখিনি আছিলে সকলো মানুহ আহি যোৱাৰ পাছত তেখেতসকলে টেঙা বস্তুখিনি পেলাই দিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিলে। কি ক্ষেত্ৰত এইটো কাম কৰিছে তেখেতসকলৰ অ'নাৰ আৰু মেনেজাৰ হওক বা তেখেতসকলৰ ইনচাৰ্জ হওক তেখেতসকলে দায়বদ্ধতা পালন কৰা নাই। সেই গতিকে আজি এই পৰিস্থিতি ডিফু এই মাজমজিয়া টাউন চহৰত এইটো ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এইটো তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ যে ৰাজস্থানী চুইট হোম হোটেলখন অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগিব আৰু আমাৰ ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু মই দীপজ্যোতি মালিয়ে এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইখন হোটেলখন অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগিব। জয় অসম ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা। मेरे को खुद पता नहीं है, मैं तो खुद 10:30-11 बजे आया था। अब नहीं थी होटल उस टाइम में हम नहीं था। पब्लिक बोल रहे थे कुछ गंदा सब्जी मिला। मेरे को कुछ भी पता नहीं है। हाँ, मैं 10 से 10:30 बजे पहुंचा था। मालिक कौन? दिगंतो तेरो। हाँ, वो क्या करता वही है उनका मालिक। वो क्या करता है? और क्या करता मेरे नाम पता है, करता क्या है वो पता नहीं है मेरे को। मैं तो खुद अभी ये पता नहीं है मेरे को लाइसेंस। हम काम अभी आए, हम तो 5-7 दिन से यहाँ काम करने के लिए। और मालिक का नाम? दिगंतो है, दिगंतो तेरो। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र कुमार सिंह है। अब क्या करता है? हम काम ही करते हैं। हाँ, मैनेजर हम नहीं, काम करता है सिर्फ। Pinya birta bangke lapansi kangton iklang.